Okay, agsubsubliya po tiyadda kami manan with yours truly, Manong June. Dagat with John Mark, lang po kasama kita ng radio station din tayo, Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio, Santiago City. Ket iti oras 13 minutos kalpasan de las 2 malam. Kaaruba anya kadi iti matamang pura nyo itata. Kadagiti nakauldag, kadagiti manariman nya gininaw pailaang. Kadagiti nasakat tinakam na iti kinababati presyo ti bagay. Well, naimbag nga daw yung amin apo and hanggang ito ti end of the world. Dapat ti second cropping. Kung na di kansion mi nga Uncle Berting no nababa iti presyo tata ay ket sumulit ka into the next cropping. Just to inform everyone, kadagiti pata nga farmers makapaliday nga talaga mat ti presyo ti iri kita ta. Kasanungatan nagiti tagkalan ti utang nan po nagrigatan. And John Mark, for those who are still watching us, good afternoon, especially those who are living outside the Philippines. Thank you so much for watching. Kini Kabs Manang Aida Pasqua Clinton and Kabs at Charity Liana, still with the FDDD. Kung na sinusulit ko ang matagal kong di pagkakapanood ng live habang may time. And Ramon Villaflor, hello po, watching from Toronto, Canada. Naimbag nga malam nako, parbangon ditan. And Teza Valdez Alejo, watching from Toronto, kung namatlaeng apo. And Mirna Francisco, watching from Hong Kong. And of course, nakaka-inspire kayong panoorin. Oh, thank you. And of course, to Bayaw Joseph Agtarap of Kabatuan Nueva Era. And Lino Sinong of Riyadh, Saudi Arabia. Good afternoon. And kadagiti so amin na po. Hello po kuya, pa request man. Jebal sa nitatang isip kakiyat ng ating gen ni Tatay Ben ano ito mga tawag? Ben Kablinga. Ito'y minute etchage. Thank you minute. Po. Minute. Damot the hour. Good. And kuya, basahin mo natin kablao ko from Mr. Damang amin dito mo tawag. Please do not call. Basahin mo natin kablao na Kokin Mr. Ferdinand Quero ti Barangay Santa Maria, coming from him. Ano naman? Nag-chat gayam ni Sir nga Fred Alili. Naimbagal daw June Ken JM. Oh, likewise, of course, our sponsor iti programa tayo, Sir Fred Alili. And of course, SB Sangguling Panalawigan, Arco Meris, together with our beloved Mayor Honorable Jesus D. Ladaran and F1 Kabatuan. And sponsor tayo tatang programa dati nga ayam tayo nga awampay nakapugto yung gana tata, of course, Kabsat Ruby Avila, together with the 4-decade duo tanin na yun namin apo ti premyo. So iti premyo tayo tata 1,000 pesos no si asino ti makapugto madamdama pa si datlag nga sonata ngem damdama pa laing apo nga kansunin. And please hangay tumutawag dito text line to give way to those texters apo. Ayan, hundreds of texters na talaga. Hello kuya, pabatay man po ang family Madarang, lalo na yung mahal na mahal ko Juvie Madarang, I love you. It's me, Loves Jans Agnes from Baluarte, Santiago City. And of course, adding Roxanne Bataray still watching. Madama apo iti picnic pato kadapaltat kano kunana. Wow, dagitaman. And Rose Vallejo, Gian Fedorf, hello, good afternoon, watching from Arizona, USA. Oh, Arizona. Good afternoon, idol. Request nga ako ng Sirok Tipandiling. Thank you, more power to your program. It's me, Reynald of Ilagan. Belia Vasco is also watching from Canada. And Ella Martin, of course, kabagis Ella from Hong Kong. Yan, and ito na yung sinasabi mo kanina. Sa request lang, he ain't heavy. He's my brother, parking ni bro Ramil Sadaba. Nga pagpakamustag from Arnel Zapatero of Cabarugis, Quirino. Oh, nagmayaman dita. Okay nga rod, katigiti so amin pa apo nga brothers, iti Masons, especially Team Puyog Lodge, iti Ramon Isabela, natikit iti Simsong da. Yan to ay kumpare Danny De Leon. It's the long, long road with many a winding turn that leads us to who knows where, who knows where. But I'm strong enough to carry him.
he ain't having. He's my brother. So on we go. His welfare is my concern. No burden is he to bear. We'll get there. For I know he would not encumber me. He ain't having. He's my brother. If I'm later, if I'm later with sadness at everyone's heart isn't filled with gladness of love. It's a long, long road from which there is no return. While we're on the way to there, why not share in the he ain't having. He's my brother. He's my brother. He ain't having. He's my brother. He ain't having. He's my brother. Pantakan niyo. Malobat Geradyo ni Anabel Jak amoy panji kuryente. Haha. Isaksak mo lata at pakisaksakan na dahi takabsat. Aji cord nante isaksa mo. Ayan, kaya't kaaruba iti oras 22 minutos kalpasan na iti alas 2 ni malam. Kaya ko na akong tatayan for 1,000 pesos sa sabos ang ribo a pesos. It can be a cash or load equivalent. No si asin naman na po, iti makapugto. Ayan, for the third time. Datan, na may kapamilong nga darasan nga papapugtuan tayo. Iti sunata nga, inkurip ko lang ito tayo, sakbay nga may kami dito apo. To the tune of Maulawak Mildred. And this one goes out to everyone apo nga exercising their right to vote or the moral suffrage nga kuna nga sabi lo kuma agbaling election kada tayo apo daytoy nga uray no awaten tayo dagitay parabor nga isagot kun natay malanginan papintasin tayo termino dagiti parabor nga kayat nga isagot dagiti kagayam tayo nga politiko hangko mga makaapekto apo iti panagbotos tayo dayta because there lies our future iti masangwanan hanga dayta agdama nga sitwasyon tayo. An kami nga politiko. We are your kaaruba. Okay nga Rod? With your name, age,
address, and the title of the song, send over our official text line 0915 071-3686. Ulitin tayo po. 0915-071-3686. 1,000 pesos, 500 courtesy of Kabsat Robelin Avila of Nagbakalan, Ramon Isabela, and of course, yours truly, Manong Jun and John Mark, another 500 pesos. Dahito yan na po, iti.lag Asunata. Sinungat at maulaw, maalilaw matalimudaw, gapot eleksyon adot mapukaw, disposisyon panunod kendayaw, butante kada politiko, amin daag pinpinaliiw to, limagasot ken sa ngaribo, kasukat ti masak bayan tayo. Kasla tunggal eleksyon, na dumadumatay apaksyon, adda drama nga awan kwartana, adamit tay nakarot pangas na, no da kami ayos kamlatta, pila-pilag parami jingle na, angem iraman da kami latta, inton nagiwaras kay ti kwarta. Ay maulawak mawanti kukwak, agpatpat nagagurayak alin ka di ikandak kwarta, inton agbutosak maulawak tukunak, sabalin to anaganen ti gusugusak. Ay maulawak no wanti kukwak, patpat nag-agurayak alin ka di ikandak kwartak, inton agbutosak maulawak na ulawak tukunak, sabalin ton anaganen ti gusugusak. Siya sinungat at maulaw, maalilaw matalimudaw, gapot eleksyon na adot mapukaw, disposisyon panunot kendayaw, butante kada politiko, amin daag pinpinaliiw to, limagasot ken sa ngaribo, kasukat ti masak bayan tayo. Kasta tunggal eleksyon, na dumadumatay apaksyon, adda agdrama nga awan kwartana, addamit tay nakarot pangas na, no da kami ayos kamlatta, pila-pilag parami jingle na, angem iraman da kami latta, inton nagiwaras kay ti kwarta. Angem iraman da kami latta, inton agiwaras kay iti kwarta. Sumay parang sadyay monitor ako tikin ato ti ag tetex kitang taman no dati nakaalan balo ni maulaw dati cellphone ato na nga talaga sikan natin mga bagti sa ngaribo apiso agtix ka lang agpugto ka lang ayan pagsang po tapay laeng, let's give them another minute apo ayan rugyan ang taman ni Diyo ba? Na traffic madi agpangatulot deta patsanak bueno mo pero kitak lang ano dati nakapugton nakaala di pinaka na baba nga part iti text line. Ayan, kadagiti na po agi-sponsor iti programa para kadagiti games tayo. Aglalo dagiti aglaplapusanan ti blessing na ay please feel free and dasi kayo matan na po tayo papugton. Nunya ti kayo nga kansyon nga papugton tayo kadagiti. Kaarlo ba tayo? And with that, text handa kami lang po with our official text. Official, iti number mi mismo gayam kung kumadagiti personal numbers me or you can see us at our Facebook. Ayan. Iti mo si Ramon, mabalinta kami tapong apapanan sa gitupak kayo di blessings. Oh, dati man tiket kung kansyon nga papugtuan nyo, bagik ti premyo. May isang apato. Oh, kasi mabalin po. Amin, under the sun, anything. Oh, And nakakita ka strange name ba lang? Pila-pila kung ano ba. Bueno. Maulawak kung Votos. Votos. Palimad. Palimad. Drama.
dayaw. May sala nga po nga sarito dito. One word. Oh. Maulawak. Sige. Si kabayatan nga rod, balong. Politiko. Panag Ricky Sam. Gusugusak. Eleksyon. Laban. Kung gano'n tayo. Eleksyon. Maulaw. Pasuksok. Paksyon. Sukat. Dayaw. Kukwak. Ayungis. Kwarta na ulaw. Kandidato. Jingle. Talimudaw. Agpauyo nga naman. Agpauyo. Okay. Politiko. Sige. Ito abo, nakasura dito yang kumabalin nga baliwan. Nakasurat abo dito ito yung sheet me. The sheet. S-H-E-E-T as in sheet. Dito tiawag na nga mino dito lyrics. It can be lyrics. Takem. Kung ano pa yun, takem. Nakasurat with the pentel pen. Ang pinaliw. Ano ko Joseph. Wala ta. Solisog. Kung ano yan. Agiwaras. Malilaw. Kampanya. Kwarta. One lata. Pangas. Kung ano ba. And Gusugos. Kayat ko nga kablaawan ni Kumari Judith. Belated happy birthday Kumari from Kabsat Judith Kusit. Soriano. Uy. And apo di ka mo siya tagmang banking lo dito. 99 plus na yun. Ado nga talaga tiket na mati Sangaribo. Nagan. Kukwak. Sige. Ulaw. Vote. Butos. Pinagbubutos. Sige. Apo, naibalikas mi di ti kanta day nga sarita. May isa nga sarita, apo. Iso nga, nilaleng yu amangan no si kayon tinangabak. Alangan mo nga ulitin okay, time is up, balong. Awanin ti sumbring nga text message. Papot-pot. Ado pa'y ata Ang maduti awan nakala. Agiwaras kung gada. Kita ang nga nalaeng. Kita ang nga nalaeng. For the meantime, let me give you another piece. Hingga na Rikisa ini dyan, Mark. Okay. Oh. Nasunong sa gasot ni. It happened in Dode, Oklahoma. One night it's a beautiful moon. Love blossomed in Dode, Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the dawn and left me here all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Oh, partim dari balong. Oh, please shine down with your light, moon shining on high. Where is my darling tonight? Go send her my love. Tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back someday. It happened in Dode, Oklahoma. One night in the beautiful moon. Love blossomed in Dode, Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the dawn and left me here all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with
come back someday. Because we wanted apo that a clean and honest apong answer. That's why we have waited for this long. Talong oras apo ti inuremi. Ngem itatay pa lang apo first hour nga kinansyon mi DJ dadat lang nga sunata adan si mong bat dagsang gasa ta DJ cellphone ko. Iso nga hami apo nga inacceptar. Ngem kaputa siguro nga ada nagtext kanya with the correct the most answer. Ay kat nag-text iso na J official text line and that's it. At nangaruden tinangabang. Nag-text natin Odessa. Nako na na. Belated happy birthday to Tita Jing and Auntie Juvie. Of course. Tapos first time nga dati nag-text ito from Bantog na. Good PM sir, pag-greet man ti amin nga taga Bantog Ramon. Sir, lalo dagiti barangay officials ken kastamot ti Kapitan Minga na singpet. Ni Kapitan Aldi Mariano. Salamat sir. From 134. Kabaw ka. Sigod nga nagte-text data. Hindi lang mat number ko. Ito number mo. Tatalang. Tatalang. No, nakaalam ta dyan number mo kasi ay. Okay. Ngarod, let me show you. Dito ay agbiboy ti Facebook no niya ti answer na nakasurat dito apo. To be fair, that's it. Agurayak. Data apo iti paulo nga inaramid ko dito isunata nga data. Agurayak. Tatukunan na di sunata. Ayan nabasa damo 10. Tikunana na ay maulawak na awan ti kukwak. Agpatpat nag agurayak. Alin ka di ikandak kwartak. So iti pinaka main thought na abo dito yung kansyon nga narap gusto agurayak. Tasi kami nga rod katang kami maka-awat na sa agurayak. And to show you apong alas 12 pa ilaang tatay pimog to dahil ito nga tao ipakita dito screen tayo napananadaitan ang adayta dayta apo 12:59 idisimong bat agurayak. Hindi may focus. Di baba, pinakababa. Ayan, agura nyo ba? Kita mo date na. Makita iba nga itong. Basta dito nakita. Message details. Ayan. And, iti text line mga si mong bata. Focus lang. Medyo magilty ako. Siyempre, miyembro iti family. Pero yung iti mabalira. Isong nga talaga tinakaalt. Isong bat out of hundreds apo. Nasuro nga upat nga gasot nga text messages. Iso tinakabog to. 52 years old from Villa Beltran. Ramon Isabela. Iti answer na agurayak. Iti text line. 224 din song ba na. Ladies and gentlemen. My brother-in-law. Bobot de la Cruz. Ayan. So, congratulations bayaw. Nadumanan, ti magatang na datan. Wana. Ayan. Kaya, katakitihan nga naka-ala apo dito nga premyo. Apo hami nga basol. Nohan nyo na ala. But we appreciate apo. Dito kinaanos yung magte-text kita kami. Kaya no exemptions. Uray si Asino. Uray no Presidente Pilipinas. No nangabak. Ay kit itid tayo premyo. Kasalay nga po. Ay ayam lang mateto ay. Nangarod. Iti oras, 37 minutos, kat matamakay pa lang po katungtungweg ti programa ng Paluan. At da kami manan, dito lang po kasama itong radio stations din tayo, Cagayan Valley. 97.7 Sweet Radio, Santiago City. Nagsam it.